رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. نه تاریکی زندانان و نه درابین هسمین گرتیگاهن دکارن قین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دن باشگودارین هیجا بری ام دست به برنامه خواه بکن ام دخوازن آگاهیه که بگوداری خواه پار و بکن جبستو هفته جوتمه و شون و شن اما در واسی دما خواه یا نو وشن دبه جلورا برنامه دنگی برخودانی و دیسا روژا پینشمی به لیبلی لگور دمانو یا بروکسلی ساعت 11 به نهاجی ام دخوازن هرکینا برنامه خواه بوره پار و بکن هفدویتینا پارلمانتری دم پارتیی روحای عمر اوجلان به ریبراپوره پاریزران ای بیروی حقوق 100 سالی جبو هفدیتینا به ریبراپوره بیکرن سریل سردوزگریا کوماری یا بورسایدان درباره پرکالا قرکرن و اشکنجه لسر امرالیه هفپیوینا حقوق ناس عبدالعزیز یوسف هیه درباره مجاری ده اندام تفگره جوان شورشگر تجیشه بریز جوان شاهین و الاستودیو بمربه هفدیتنا هف سروکی بری یه هدپی صلاح الدین دمرتاش به سروکی جهپ özgür özel رهیه روشا گرتی سیاسی شاکر کرد هیه دایکا گرتی سیاسی طارق آلیجی عایشه آلیجی و درباره روشا کری خوده بریا تلفونی بشتاری برنامه مببه دانسینا خباتین ارت پرودکسیون آد درباری برهمین برخودرین زندان ده هیه هری داویجی طول نوچه مهیه برنامه دنگی برخودانی دست پیدکه بله پارلمانتری روحای عمر اوجلان پیاما ریبر آپو و شاند عمر اوجلان گوت ده 23 جوت مهیده لگرتیگاه گراوا امرالیه من ببرز اوجلان را هفدیتن کر اف هفدیتن ده چرچوه هفدیتن مالبات دهاتیه کرن برز اوجلان ده هفدیتن ده لسر بو یرینگشتی ین سیاسی نرخاندنین کور کرن و خواست که اف پیاموی بیگ هجرای گشتی تجرید دوام دکه اگر شرط و مرج بین افراندن از خودی و هیزه تئوریک و پراتیکم کو و پیواژوی جزمین شر درواسی سرزمین حقوقی و سیاسی بکم روشاوی یا تندرستی باش بو سلاف لهر کسی دکر افجی یک جه مجاری می سرکیه مجار دویمی جی پاریزرین بیروی حقوق یاد 100 سالی جریزان سرجا رازیه öztürk Faik Özgür Erol و مظلوم دنچ جبوکو بربر آپوره هفدیتن پیک بینن سری سردوزگری کوماری یا بورسای و مدیریتا گرتیگاه امرالیه دان ده همان دمیده پاریزاران جبو هفدیتن بگرتیان دن این لامرالیه ده تین راگرتن عمر خیری کنار حاملی یلدرم و ویسی اکتاش جی سری سردوزگری مدیریتا گرتیگاه دان ریبر آپو به کمپلوی که نافنتوایی ده سال 1999 ده دیل هاتا گرتن و جوی ده میوه دبن تجریدی ده و پرگال اشکنجه و قرکرینی و تی راگرتن سرلیدان جبو هفیتینی یا به کیفی تینا رد کرن یا به برسف تینا هشتن یا جی پشتی کو به مهان تی راگرتن اف هفدیتن پیک نایه و جزای دیسپلینی ین کیفی ین دروی حقوق هاتیه برین سدما جزای دیسپلینی جی نایزانین بریاره قدغه هفدیتنا بریبر آپو و گرتین دنرل امرالیه تینا گرتن و جبو 6 ماهان هری داوی جی دسیه جوتمه 2024 دجی حتی دادگریا ایفازی یا بورسه جی و هاتا داین
ببریاد داوی رجی دناو 8 مهان ده هری کم 13 جاران جبو 6 مهان جزای دسپلینی لریبر آپو و پارزر خوره هفدیتنا قدغه هاتیه داین. بله نهاجی وقت شو مد سرید هرکینا خوشید گوت یک جه حقوق ناسان جی دربار روشا ریبرتیه و دربار پرگالا قرکرین و اشکنجه امرالیه هفیوینک مهیه یا بحقوق ناس عبدالعزیز یوسف هیه وكابو كفكري كحداثة الديمقراطية ياغو بشتاخد دي عدالتا جواكي بشتاخد دي جنيه هزا جنيه تخازي مثلا ملطكي آزاد ملطكي سربخوا ملطكي برومات سراخا خوا بجي جيانكا مثلا هفباش او قليقو ملطيقو يحقو حمو بفرا مثلا بفرا زهر ميدا جيان ديكن ديت الخطر مثلا باسيا فكريني مثلا ديت الخطر هاري مازن سر او مشروعية وايقو المنطقة دا بردوام يقول مثلا تخاذل في مراتي داقر بكن خيراتي في ولاتين حمو مثلا بدنا استواده به او تحقق به بكن ملات تم جيانا ككولاتي مثلا بدنا مشاندن يعني او سروقاتي مثلا ديتن مثلا يعني نوك سروقه كعادي مثلا يقول مثلا دوا مراحل ديرو كي درباس وي يعني ديت المسروقه كي مثلا فكري شورشك ديجي برجوانديه وا ديجي مخططاتي واي والمنطقه كارتينن رجب راستيج مثلا مؤامره كمظن بو جريمه بالاساس جريمتك نقانونيه جريمتك ناخلاقيه جريمتك تحقيق رفاهيه ده تحقيق انسانيته ده ديجي عدالتا جواك ديجي ما في مروبا او مؤامره بيكات يعني كمؤامرة خال حد ذاته جريمتها كان بقولتي نقانونية يعني قرتناوي نقانونية او تجريدات قول سر نقانونية او اجراءات قول تحقيق دتنا مشاهد نقانونية او حرماناي مثلا انه جماعة فيه قول باريزري خبيني نقانونية انه ما باطاي مثلا هرن زيارتاي بكن سرداناوي نقانونية يعني او كمثلا قرتيكي سياسيه مثلا قرتيكي مثلا فكره نقرتيكي مثلا جريمه تحقيق حنا كا ذكرنا عن ولد جريمتنا وقت جريمتك عالي مثلا وري عقوبه كرن يعني قريك مثلا تعاملك مثلا تعاملك زعيمك كرديه زعيمك سياسيه سروكك كردايا خدي فكري مثلا ندجي كسيا ندجي مصالحي كسيا ندجي برجوان دي دولتي مثلا يرو ابفي مؤامراني مثلا قرتنو كنا زندان دا يعني تي جرائم نكرنا حتى مثلا سروكابو مثلا وري زندان كرن ان وري قرتن ان وري مؤامره تحقيق بيكاني يعني قريك مثلا ك يعني أبي أقول سر قانون دولة سكنن أبي أقول سر ما في مروبات سكنن تشيكن مثلا على قدر قوانينها با على قدر ما في مروبة بقرك مثلا فاجرامين مثلا قد حقي سرق عفو تكرن يعني يشحبوا عليها با قرك مثلا سر بسكنن قرك بحث بكن قرك الحمودة برا إنه دولتات ترك مثلا يرو دولتك براستيج مثلا خويا مثلا دولتك فاشيزم دولتك ايرو ديجي مروفاهيه ديجي ما في مروفاهيه ديجي ما في قلايا ايرو تخازم مثلا ايرو فا مناطق حموك دا قربك كسيقو مثلا خدي الولايات خدر كفن كسيقو خدي القلي خدر كفن تم مثلا ايرو كباريزر مثلا قرك اركي خوي قانوني جرائم مثلا قد حقيق سرقابة بيكانين مثلا دولتات تركيا فاشيزم مثلا كتجريد كحرمان كحقيقي كمثلا خدي فكر خدي فلسفة مثلا
إيرو جرك مثلا أفقى جرامين مثلا جرك باريزر مثلا ملفاتا ضاقت تجاوزات مثلا قضايا ممكن مثلا تجاوزات هنا أو كارينا قانوني أو أفهموا أفكاري مثلا إيه تجي كسايتيا سروكابو بكارتين آني جرك مثلا بخنا ملف وجرك جهاتي على قدر هنا دولتي جرك مثلا ملفات بقنا حمو أطرافها جبو خاطرين مثلا إلو دولتات ترك مثلا كاربن مداخلة يمكن عليه دولتات ترك داد بعض جرامات حقيقية سروكاب ودا مثلا بسكنين تجريدات سر مثلا هلينن أفحر معناي مثلا جمافي بي أساسي مثلا جو كاربي ما بعطا خب بيني كاربي بارزاري خب بيني شخصي مثلا هاك مثلا روشاي مثلا شخصي ديا كس نزاني مثلا يروح حمود تشت يعني نخويايا رجاف حمود جرامد يعني ديجي مروباهينا ديجي إنسانيتنا مثلا معنا يعني أف كسيجو خد بينن على قدر مثلا ما في بروفات باريزن قانونات دولي مثلا يلو جرق أف كسينا مثلا جرق حمو أركي خرابن جبر إنه أبقى جراء مثلا ورثك عندنا ومداخلات دولتات تركي مثلا إلو جير قبول لك. بله گودار هیجان برنامه خبردوام دکن نه پرگال قرکرین و اشکنجه الامرالیه با یک سیستماتیک لسر بنگها دایره شر تایبت کناونداوی یکسر راستخواه گریدای رزب تایب اردوغانه حتی پیواجوی داوی جی خود گراوید ناف را گاندن دولت ترک ده قالا پیواجوی دیالوگی قالا پیواجوی هفدیتنان دکن لید اساسی خود بنگاه و سیاست ده شر تایبت و قرکرین هیه نهاج بو مجارا امپرگالا قرکرین و اشکنجه الامرالیه بنرخینن آرمانج جوی چیه الاستودیو میوانی ما یک جه اندامین تفگر جوانی شورشگر بریز جوان شاهین آمده حوالی جوان تبخیر هاتی و شنامه سرچوا گلک سپاس هر بجی نها ام هنکی دزانن افدامه که دریجه نزیکی 44 مهن زیدتر ام بیجن زیدتری چند سالانه نه هفدیتن نه مالباتر نه پاریز دراره تو حقوق نافنتوایجی تو نیوی جی او ناپجرینه و هر وها تو پیوانین مافی گردونی جی و یکی پشتراس ناکه لگرتگه هنکاره نه مالبات نه پاریزر خور هفدیتن بک ام ورن سر پرساس ترکه آرمانجا و پرگالا قرکرین و اشکنجه الامرالی چی الگروه السری دا تکوشینا الامرالی یا دیروکی یا بهیبت لهمبری وی پرگالا قرکرینی و قاتلیا مدمشه اسلاف دکم و سر شخصی شیدین جوتمه همو شیده ببیرتنم و اب ایریشین دو سر روژوای کردستان چی بو اوان ایریشا شرمزار دکم لهمبری ایریشا yani disa sozdım ku emek civan u civan şoreşker em tekoşuna xo bilind bikin em azadi ser bixin bele و ek mego ev pergala qirkirini yani uşkenci yani Armanca xo Kurdistani vala kirin u yani nirxin Kurdistani u çanda Kurdistani tünekirin u servi servan tışta servi erdi Kurdistani serçanda Kurdistani xo ava kirine yani lehemberi wan politikay wan aslenge heri mezin ku em zanin heri sekna xwe xurt disekne riber apoye u fikri riber apoye u ev şoreşkerin yani peyvi fikri için libervi ev pergala qirkirini zane ku aslenge heri mezin riber apo fikri riber apoye ser şahsi riber apo da dixaze hemû kurda hemû tevger azadî û hemû van nirxa تنبکه و وانا بفتسینه لسر وی افا ام وک امانی سر زمان افا بیا چند سالن چند ماه دام ام نکارم بجمیرن یعنی گردای تیجا سر امرالی اف قرکرین و اشکنده سر امرالی سر کردا سر گریلا و سما همون نخی کردا قرکرین اکو قاتلی هم اکمیزن چید به یعنی اف تجریز شخصی امرال دا لی سر همو کردا بردوامد که ev dixazin ki ev irada ev berxudan û ev sekna imralî bişkinin lê yani nizanim ki yani ev fikir
ev paradigma geçti o astı ki ne Kurdistan ne Kürt hemû dünyayı hemû cihanı da daha parızvanı xwane ve kesin Covid tiştî bawer dikin û miltanê xwe hene yani ev fikr tu bin nakeve ve tiştî dijmin jî niha baş fam dike li ber vî ev tekoşîn tu kêm nabe her tim bilind bibe yani armanca vî werin em ser bersiva vî sualê pirsî armanca vî pergala xirkirin û işkenceyê îradeya Kurda û îradeya Kurda û vî ev paradigma û li hemberî vî pergalê derdikeve tunekirin, zaykirin û qezkirin e lê ev êrîş û ev pergal tu nagîje armanca xwe. Belê te jî di çapemenî de şopand bixwe rêberapo biriya parlamenterê Rûhayê Birêz Ömer Öcalan bixwe di hevdîtina xwe di vê peyamê rakan tecrîd dewam dike eger şert û mercên siyasî û hiqûqî bên afirandin hem bi alî tewrî ji alî pratikî alî siyasî û ji her aliyê de dikare di pêvajoya çareseriyê di rola xwe bilîze lê esas em vê ji binerin ragandina dewleta Tirk bi rastî ji her dibarije yani êrişê qirkirinê dazgehên şerê taybet li hember dewleta li hember biborin hember civaka Kurd li hember tevgera azadiya gelê Kurd bi çerengînîzîk dibe tekoşîna li hember vê şerî hem şerekî taybet dibînin divê çawa be yani li hember vê qirkirina haniyê li ver hember vê şerê taybet gu dewleta Tirk li ser civaka Kurd dimeşîne divê bersiveke çawa were dayîn. Besa şerî taybet dikin daha ev rejim ev pergal bixubiye pergala şerî taybet rejime şerî taybet hemû êrişên xwe da hemû polîtikayên xwe da ya şerî taybet dijmin her tim dimeşîne yani bu şerî taybet da tu dîrokê da avqas şerî taybet şerên qirêj êrişên qirêj tu natiye meşantin ser vî tiştî her tim xwe dimeşîne xwe mezin dike tu pîvanê şer tu şawa şer bimeşe bawek însanî ew pîvan nemane yani li hemberî Kurda û ser rêberapo em dibînin ev şer çawa dimeşe. Belê yani birêz ciwan ha hûn dibînin bi xwe ragihandinê de çawa ragihandina dewleta Tirk û dewleta Tirk bi xwe jî tişta berva jî dike alîkê dibêje bela bê parlamentoya axaftinê bike û hevdîtinê bike ji alîkê de jî ji Rojavayê Kurdistanê heta Başûr Bakur li her derê dayî ber êrişa ne hêzên askerî sivîlan dide hedef hatta çıra dayekî de ev siyaset hanê eşkeret ki dewleta Tirk armanca wî ji vî şer rastî şerekî taybet pir mezin dibeşîne magelo ne ev qirkirin û komkujiyeke bi ser gelê Kurda heta niha jî çiqas meşandiye wê qirkirinê û komkujiyê dewam dike çareserî wê çawa çê bi dewleta Tirk ne qirkirinê dixwaze texese yani salek bu salekê pengavek tesvî kir pengav ji bo rêberabûra azadî pirsgeheka Kurda çareserî yani dijmin ji dîkî ev pergal ser vî hamleyê ev pergal piştî vî hamleyê êdî yani rûyê xwe reş derket holê yani fikrê rêberapo bi vî hamleyê ba vî pengavê ba belav bû û dijmin kete zorê vî carî dîsa dît ki şerê êrişê dimeşîne şerê dimeşîne gere nameşî artık vala derdikeve û taybet kete zorê kete yani xasî em ji dibêjin dema faşîzm dema wisa ev pergalên qirêj ketin zorê herya hovane herya wê qirêj berse didin ev pêvajoyê jî em wisa dinixînin dem yani leşkerê dijmin leşkerê Tirk li hemberî gerîlla ket durmek usa ki nikare gavek başta babacı nikare ciye hoş derkeve. Bale. U em yani jibu jivi rafşi derketin yani merev vi pevajı gere servant işte banaxine. O diro ki da her tim riber apo jibu çareseri gavavtiye her tim gotiye az jibu çareseriye amademe u hemu paradigmajî hemu parazname nivîsandijî ser çareseriyek netene rojatên avîn hemu cihanê heye niha jî dijmin û ketiye zorê û dixwaze bawayekî wan bir pêvajî da şerî taybet be hinek vî têkoşîna taybet bi hamlê ba gîştiya astekî jorê hinek qezke levaz bike lê yani armanca vî pêngavê vî hamlê azadkirina fîzîkiya rêberapoye bele İdi mesela yani tekoşina gele Kürt tekoşina tavayı saziyên û partiye û rêxistinin gelê Kurdên ji bo azadiyê tê dikoşin
نه راکرنا تجدید آزادی فیزیکی جبر کو ایدی پیواژه چارەسەریە کو به ریبازین تکوشین شورشگری کوری براپو دای درخستی هولی اموارن سر ریبازین چالکی و یعنی چرچوا کمپانیا جهانی جبو آزادی فیزیکی ری براپو یعنی جبر کام دبینین پرگالک خرکرنو işkence شخصی ری براپو دل سر توایی زندانان و شخصی زندانا دل سر توایی گلی کرد پرگالک خرکرنی تی فرض کردن اموارن سر چالکی و تفگر جوانی شورشگر حتی نه و بحث چالکی خو بکن لهمبر وی سیستم قرکرنی پرگالا قرکرنی چالکی و بچرانگینن و چقدر کارم برسف براستی تایبەت سالێکی داوی پێنگاو دەستفکریە چالکی بێناوبەر هەر دەوەری ئەوروپایی کوردستانی بەردەوام دکن هەموو جیهانێدا نەتەوێنێ ئەوروپا و کوردستان ئەم دبینن ژ ئەمریکایی حتا ژ وڵاتین ئاسیایی ئەم چالکی بەردەوام دکن ئارمانجا چالکی سەرێکێ ev pergala kırkın işkence deşifre kirine u fikri ribera bu belav kirine em dibinin ki ev çalakin em dumeşini vek çalaki meşa çalaki mitinga çalaki pirtu xwandina konferans çekirin bavay her rengi em çavat kirin ev fikri ribera bu ev paradigma demokratik modernite çawa belav kin yani civan vi tişti xura xistine armanca sereke vi paradigma belav kirin ev pergala kırkını u işkence liser İmralı u hemû zindana tê meşandin deşifre kirin vî êrişî vî êrişî hemû cîhanê da derxistina holiye li ber vî yani gelek çalakî me çêbûn taybet çalakî me wek meşa dirêj çêbûn konferansê me gelek çêbûn pirtû xwendin ser paradigmayê ser parazinavê nîqaş kirin çêbû herî dawî destkarin bêjim dîsa wek me got meşekê me dirêj çêbû yani pênc bajarên mezin nê Almanyayê me her bajarî da em me wek ciwanên Kurdistanî û ciwanên internasyonel me bi hev re em pênc bajara her roj çi qas bandorê li ser raya giştî Ewropî jî kira wê meşê minekî behsa wê çalakiyê jî bikin em taybet vî bêjin dema me dît kî taybet gelê Almanya jî dema vî fikrê xwend dema me belavokê xwe belav kir dema wan re nîqaş kir dema wana pirsî ev me ji bo çi ye û me wan re parve kir îlgî û alaqarek mezin jî sewan çêbû û taybet ev tecdîda mutlaq ev pergala xirkirinê dema wan jî bihîst wana jî fehr kir me vî dibîne ew medya xwe da ew çapamenî Almanyada yani tu behsa vî pergala xirkirinê û îşkenceyê nakin tu êrişî ser Kurdistanê qet nakin dema wan re parve kir ku tecrid çawa li ser İmralı li ser işkence li ser Kurda heye vî tecridê qe çapamenî Ewropa jî qe belav nake li ber vî tiştî em çalakî dema em dikin bajarek bira piçûk pê bira mezin be bira meşek dirêj be kin be ev fehr nake yani dema gelê Ewropayê gelê demokrat gelê azadîxwaz vî tecdî bîst vî pergalê bîst kî çawa bi hovana êriş dike ew jî dixwaze ku tev li vî tekoşînê be û çawa dikare yani alîkarî bike ji bo wî rêyek jî me dixwaze dibêje çawa dikarim yani ew gelek bi bandor bûn çalakî me yani taybet em bêjin nîvî meşvanan internasyonal bûn ji her welatî hatibûn ji İngiltereyê ji İtalyayê Ewropayê ji dervayê Ewropayê hatibûn yani dema em bêjin bandora van encamê van çalakiya çi ye ew kesên wî çalakî da dimeşiyan ew internasyonal yani bersiva vî pirsiye warim baş em werin ser çalakiya şazdê mijdarê ku rastî çalakiyeke giringê niha hemû sazî rêxistinên Kurdistanî yên li Ewropayê bi taybetî bangê wan heta ciwanên internasyonalîst jî wê beşdar bibin himinekî derbarê amadekariyên vê meşê jî behs bikin û xatirê we jî cewab bixwazin gotina dawî bi rastî ji bo vî çalakî amadekariyek asta herî jor de heye taybet pêşengtiya vî amadekarî û vî xebatê şazdê mijdarê ciwan dikin yani wek em zanin sibatê jî wek vî avayî meşek me çêkir em gihîştin 100,000 û gelek ji Ewropayê jî bandorûn ew bajarê Köln bi rastî jî ew roj ser pergala xirkirinê û işkencî ser vî ew sekinî herkes vî tevlî vî çalakî bû herkes merak kir çi dimeşe bu avayî me
هم وی تجد مطلق کناش هم دی ما فکر ریبر آپو و هر کسی را بلاف کرد تایبت گلک بشتروان در واجی هبون اینترناسیونال جی هبون نهاجی وک تجربه ثبات امنیجی وی هدف دادن پیش خود ما بلند کرد و آماده که هر جوردا همه اروپایی دا تایبت آلمانی دا امی یعنی 16 مجداری مش خوب آوای کی هری قلبالق و آوای هری باندور کرد بناورگه هری تجی امی بمشینن اموک جوانا پیشنگدیا وی تشتید کن و آماده کاری مر بردامد که خوات مر بردامد که باش دیواری دگرداوی گوتنته یا پیامکی ته بتکاری ببیجیش برکو یعنی دما فیوینه کو موقتان دی او قسمو گلک سپاس ام حیا ریبر پو فیزیکی آزاد نکن ام وقت توجه جوان شورش کرد ام تو چالاکی خو خبات خو قاس نکن ام حیا بگیجیم و آلمانجی ام تکوشین خو بلند کن ملی برز جوان شاهین اندامی تفگر جوان شورش گرج بو بشتاریت یا برنامه ام گلک سپاس تکش بو وان خاندنیت ام شخباتی ور سرکفتنی دخوازن و بترجی ام سلاوی خو جبو گلی خوش بو امرالی دشینن کو پیواجوی که دیروکی ام در واسطه بن ام زانم پرگلا قرکرین چخاص ارمان جوانی قرکرین جیبه لی تکوشینا آزادی تکوشینا شورشگری گلیمه لدیجی و پرگلا قرکرین و دوامک ام گلک سپاس سرچه بله هفسروکی گشتی هدف بری صلاح الدین دمرتاش پشتی هفدیتنا به سروکی جهپی özgür özel re گوت کو اگر kanalin siyasi ve nebin zemini asayibuni jی پیکنایی بری برفرهی نرخاندنا دمرتاش ام هفره گهداری بکن هفسروکی گشتی هدفی بری صلاح الدین دمرتاش پشتی هفدیتنا به سروکی گشتی جهپ özgür özel را جگرتیگاه ادرنایی داخویانی دا دمرتاش لسر حسابی خوی مدیا دیجیتال دادیا کرن کود دما هفدیتنی ده مجارین جواکی و کریزن عبوری حتی لیگرین دموکراسی و عدالت گلک مجار هاتن نقاش کرن ده هفدیتنی ده دخواز عدالت آشتی و یکیتیا به زیاد جواکی درکت پیش دمرتاش دیار کرکو سال اندریجن لترکیه سیاست ختمیه دولت به پیکانی لدیجی دستورا بینگهین تبری و برن اگر ور خواستن پیواژه اکو سر کومار رجب طیب اردوغان وک اسایبون نرمون پیناسه دکه پیک وره یکانات تشتکود وی بکرن لهر قاده رزگرتنا لسروریه حقوقیه حتی یک پیک نیه کنالین سیاست و نبن زمین اسایبون جی پیک نایه نمرتاش گوت کود هفدیتنا بولزر ره مجارین به عدالتی پرسکریکا کرد مافین خوزا جن زاروک و جوانان با آواکی برفره هاتن نقاش کرن هاته دستنشان کرن کود و کسین بدوزین کوبانه و گزی ده هاتن اگرتن دمل دست آزاد ببن دمرتا شری داوی گوت هم دفجی سیاست دموکراتیک برندن و برپرسیارین ما ین جبو آشتیه هیه از این نبروکا هفدیتن بریا پارزرین خواه بگهینم ناوندا گشتی ادم پارتیه بله امنها برنامه خبر دام بکن درزی دجی روشا گرتی نخوش شاکرا کرد هیه بردانا گرتی نخوش کو 30 سالان لگرتیگه هیه 30 سالان گرتیگه هیه هر دچه روشاویجی خرابتر دبه و دیسا برداناوی تالیا کرناویجی تی آستان کرن درباره مجاری ده دوسیه مه هیه شاکر آقورد سال 1994 دل ایلی هاته گرتن و 40 روزان هاته اشکنجه کرن دولت ترک جزای حتی لیبری شاکر آقورد اینها 53 سالیه 3 سالن گرتیه لگل گرتیگاه ما نها لگرتیگاه انتالیا تیپاسی گرتیه ده 24 نیسان ده جزای ایلی هاتی برین تمام بو
لجنه چاوداری و اداره یا به بهانه کو پشمانتی قبول نکریا بردانوی 6 ماهان هاتا پاشخستن 12 جوت می دویا بو بهاتا بردان لجارا دویمین بردانوی 6 ماهان هاتا تعلق کرن هنجه چی اوه پکیکی و گرخستنه که ترور اینا بینه چون قاوشا به عالی قبول نکر دایکا شکر انیسا آکورد برتک نشان دا و گود گوری من زیده 30 سالن گرتیه بابوی چو رحمت اجی نخوازم به کو وی به هم حزب بکن بمرم از به چهار چاوا لبندا برداناوی ما تعلق کرنا برداناوی کیفیه سیاسیه درباره گرتی نخوشتا انیسا آکورد ویده بیجه گرتی تواوکا کوری منن گله گرتی نخوشانه وان بمبرنی را روبرو تیلن اب ظلمه دوی تبورن بردان همو گرتی لدیجی ظلمه جبو جانک برومت برخوادانه دکن دوی رایا گشتی لهمبری سخت و زورا لسر گرتیان بیدنگ نمینه یک جه به هزاران گرتیان سیاسی که با آوائه که نحق هاتیه گرتن آنی زمان راستی ظلم و نزکاتیه که براستی جی دروی مروفاتیه و دروی حقوقی یک جوان جی طارق آلیجیه طارق آلیجی سال 2015 در استانبول هاتا گرتن و هری داوی لگرتیگاه کابسوت یا بالی کسیری تیرا گرتن نها جی یک جی دایکین که براستی جی لحویه آزاد کرنا کره خونن دایکا عایشه آلیجیه که نهاوی بشتاری برنامه مبه دایکا طارق آلیجی دایکا عایشه تبخیر هاتی وشانه ما دم باش بیشتر راضی به دم باش سلاوریز چوانم باشن ام به بشتاری و ام گلک کیف خوش دبن ام دخوازن هنه کی روشا کره وجو بپرسن روشا کره و یا داوی هفدیتنا و یا هری داوی کنگی پیره چی بو فرمو مالا داوا از دایکا طارق آلیجی عایشه آلیجی طارق او 9 ساله او 2 ماه کدام ساله دهی بیجه بله ویتی گلتیگه ها بالی کسری دا هم نکارن هرن سالی جاره که از دچه مانقه ناچم او 2 ساله ملاوه خانه دیته بله هم نکارن هرن لبه يعني انها ده هفديتني ده كره وقالا نسكاتين رايدارين گرتيگه ريفبريا گرتيگه يونتما ور چه بحث دك يعني گرتيگه چاوا دكن نسكاتيا وان چاوان معامله وان چاوي هناكي بحث وان بكن لگرتيگه چه دقاوم معامله چه جایش مرا ندگوت مدگو تاریخ که حال هوا درما هوا چیت گو آنا هم زر باشن و ساکیفا خوش دیکر حیاتش مرا تشتی ندگوت بله دای از نوید پرسم دای از نوید پرسم از بجم يعني يونتما گرتيگه چاوانیز کی واند بهنه کی بحثاوی ناکه از بوتا بجم بله اجاز و آن روزی هنیج مرا گود گو ولا ندور ورا گو زف حقارت المدکتن بله از پر حقارت المدکتن گو که آنها هم بکارن دای گو شکایت او بکن بله ام رابون مراو کرجی ولا ما ام چون گله جهانجی خودش چون گوته نچو گو هم آیجو جه خوایا و خودی مجبور کابل که هنجی تشتکی بکن کاوی چوا چی به باشه از تخوازم ویجی بپرسم نها روزنامه رادیو ام بیجن یعنی گازته ددن وان یعنی دکارن های وانش دنیای هی تونه یه کی درباره وید آگاهی جمته هی چی گوتی جوره الصراحة نبون تشجود بقول يعني تيكليا وان علاقات وان بدنياي رهية آگاهين دنياي بلغي دنياي هاي وان جي هي تنية ت معلومات آگاهي ندوان يعني غازتا ددنوان راديو ددنوان نادنوان يعني خبره گهداري دكن گهداري ناكن از خواستم في بپرسم دگو هم گهداري دكن گوت انا داي گو تلفزيون ما هي گو هم گهداري دكن بله بله گو هم گهداری تلویزیونی دیکن اما ایدیم يعني تلفزيون تركيا تاني گهداری دیکن وکی دن امکانی وان تلفزيون دن بنارن توني نوصا نختنی امکان هیا او تمام حفظیان همه یدی همه گرونتی وقت کن با سیاسی نچنینه قدقه وكي دن بحثا قرتين دن ناكن يعني قرتين دن اي دوراوي دروماوان شوايه والله ما اون حواليت خواهد بيجد انا هم باشن 14 حبن دبي حواله كي ما او هاتيه ديسا نابردن دريج دكن بله
يعني يعني صورنا كو تحليوان درنگ دخن پاشتا دخن هي يعني الورجي هي دنگی تا خوش نایت ناس فیلم کم تشد بیجی بله دنگ ناین ها دای زم هیویم حوالی سر تکنیکی دنگ چاوین ها دنگ فیلم دبه گلو بچه چه بو باشه دای موی پرسی یعنی ام بیجن روشوان گرتیانا کو هنک جوان تحلیوان درنگ دخن آستانگ دکن انگل دکن ناهرین چه ببه یعنی او روش لوی زندانا بالی کسی ریجه همه داجی هیا همه زندان آجی هیا آستان دیکن چون آستان ناکن بله و 3 ماه بو 6 ماه بوش خود نداد کنه گروش نداد کنه تلفون آنولا 3 ماه نداد کنه تلفون و ایدی 6 ماه گروش چه نبو باشه و 2 سال ایش خواهد نچو مدیم لوی خواه 2 سال تنچویه ای خود امکان چنین از زوره دل دوره باشه و داخواز نکری کار به وی بینن جه کی نزیک هون کار بن بچن هفدی تناوی چند جا دیلایچی دا اجینا را کن ای قبول نکن یعنی وی باشه قبول نکن را قبول نکن ای باشه امور سر چالکی کن حال در و چید بن گلک دایک نال پیشیا زندان کوم دبن چالکی چید کن ای لما چید کنی دموکراتیک چه قاست تیرید کیف چالکی هنه کی بحثاوی جمره بک چالاکیان ولا چنه بر زندان اندرون نخارید اما تشکی چه نابه تشتی نادنه من بله یعنی تو گوهرتن چه نابه باشه تجبو همو گل کرد چد بیجی دوی دمیده جبوان زندانی که راستی ظلما گرتیگاهان تین جبوانا جبو گل کرد چد بیجی از بیجیم بلا کرد دست خودن یک ایدی بسه بلا داییک باز بگیریم بله بله همه دست خودن یک جاکوتش وان زندانیان را وان را چی به بله باشه دایکا عایشه آلیجی گلک سپاس شبو بشتاریتا بهیوین ام گلک سپاس مالا هوا هر بجی هون صاحبه ببینید خوشی دادم باشه سرسیم مالا تاوا بله پرتوک نویسکار انگرتی هاتن امضا کرن فوارا پرتوکانا کردی کو جالی شهرداری اله کومله زمان و لیکولین یا چانده آری در و انگین سن و هاتا ارگانیزی کرن دوام دکه فوارا پرتوک کردی و حتی گوتن حتی دمکی و بردوام بکه لپارکا آتا ترکی ستاند هاتن دانین و گوتوبیج که هاتا پیکانین گوتوبیج بسرناوی تیکیلیا ویجه کلاسیک و مدرن پیکات و کامران دمر مدرنیتا یا دموکراتیک گوتوبیج کر ده دسپیک ده نویسکار دلبرین دلو آخوی و ده درباره پرتوکا سنفونیک دن الخاندن کر هر وها دلبهار جی گوت نویسکاری پرتوکی جی جگرخوین و آرژن آری بباندور بویه هر وها هفشاردارا اله گلستان سونوکشی پرتوکا نویسکار آریان داخ یا بناوه گاوین اول و یا نویسکار زرین یلماز یا بناوه بیاز کرد جی خواندکانان را امضا کرد بری اجبریان ها ریوبریا آرت پرودکسیون یک جوانا ارول کانی رش تبلی برنامه دنگی برخوادانی بو نرخاندن کر مدوی هفدیتن دیجی مقاله چاو پرودکسیون خباتش بو بکارانین برهمین گرتین لزندانان جی وک هلبست چیروک بخشان و هر وکی دنجی و ما هر دم جی چاو کاربن اف برهمین گرتین آزادیه ببن مالی دیروک جی نقاش هاتا کرن جلو جنها پرودکسیونی ده درباره خبات انوان این درباره برهمین زندانان ده گرتین سیاسی وک هلبست چیروک وک چاگو مانی زمان آماده کاریان دکن داناسینه که وان آماده کریه ام وی داناسینا وی خباته به هفره گهداری بکن دنگین جزندانان هست و خیالین بدنین گرتی
آزاد بیرانین ایش و سرپیهاتین شورشگرین دیلگرتی هلبست چیروک جربه و بیرانین جکل کسر حسرت و داخوازین تکوشرین کردستان آوابونه جناو دیوارین رش و تاری ین زندانان رزگار دبن و دگهی جنوه به آماده گرنا آرت پرودکسیونی بر همین گرتین شورشگر این آزادی کردستان به دنگ و به دیمند دن و لجواکا خواه بلاو دبن هون جی دکارن نویس و برهمین ویجی ین گرتین آزادی بگینن ما و برهمین کو هاتن آماده کرن و ده کانالا یوتیوب دنگین زندانان ده هاتن پار بکرن لدردور خواه بلاو بکن دنگ زندانان دنگ می هاتیه بیدنگ کرنه اموان دنگین خواه ین گرتی بلندکن بدنگ و بدیمندکن لگوتنین وان دنگین آزاد گوهدار بیکن پیامک وان هیه تشتکی جواره دبیجن لبندا مرنک وسا نبو لوی اردنگاریه مرن لبندا مروان ناسکنه او چی قاس بر بهیوین دلی خواه دچین مرین جی او قاس به بازدان بر بوان بده سیاداران وکی رشاهی شوی دریج ببو سرابای ایواری و پلیندارین مازی دیسا کتبون شرکی بیناو بر تو درنگ مایی زو دوی هلی را هم بچن وکی کوچه خویش یار ببه و نجقی داری جیان دور پیچ کری بو لدورا خو نری شرف دینو قرطالغ و مری بون لخودی دنگ نری کنیا دنگ وکی چروس که تاری دی چراند دسته خود ریجی دنگ کر دخست او کنوی جناوا دوجه ها تاری درخه دناف تاری ده لشرف دین و قرطالغ گریا بهیویه که داوی دخست جوی را ببین ستارگه ریوی شوی گیشتن هف حشک به دست رو دیگرت بو به دجواری جره گود بسکنه ریوی این کاروان هیوی یکو یکو دبر در باسون حمود کنیان کنی لسر لیوین وان وکی استیرکن آسیمان زلال بون دخوست کنین استیرکان راموسه بخه کفا دست خواه وکا آوا مراد و خواه کس نداخل جنة تکوشر و ریشه مرادی پار دماها تباخه ده جعالی رژیم ایرانی و لسر ریاض سنه هاتو بو گرتن و او برن تهرانی پشتی به هولدانا لپرسینان چکدارین اطلاعات و ریشه خستبون زندانا اوینی و ریشه مرادی جی لدیجی ظلم و زورداری رژیم ایرانی جی ده جوتمهی و دناوا برخوادانا گراوه برچیبونی ده وریشه کل سر داخوازین خواه ینج بو آزادی اصرار دکه دروجه چاردمین گراوه برچیبونی ده وریشه مرادی جبو ببه دنگ همو جنین گرتی و بکار به لدیجی بریارین ایدامی راوسته دست بچالکیه کر و خواست هر کس لدیجی بریارا ایدامی تیب کشه وریشه مرادی برین ها نامه کی جبورای گشتی شانده بو و گوتو بو نیتا کو او اوه کو بوی برخوادانا خواه یا لدیجی ظلم زور و ایدامی پشتیوانیا جن و جوانین آزادی خواست بکه آرمانج پشتیوانیا جن و جوانین آزادی خواست بکه بلی هری داوی تورا نوچه این مد درباره گرتی و گرتیگاهان یوی هفته این بهوره گوهداری بکن رخصنا دم پارتی آدنا ایل پیشا زندانا کروکچولر لدیجی پرگارا قرکرین و اشکنجه الامرالی چالکی لدرخست بصدان کس بشتاری چالکی بون و مشیان مش حیا پیشا زندان دوام کر و لور داخویانی ها داین لسر ناوی گرسه هفسرو که رخصنا دم پارتی آدنایی سیف الدین آیدمر داخویانی خواند
سیفالدین ئایدەمیر بالکشاند لەسەر بنپێکردنên mafên girtiyan û got pergala qirkirin û îşkenceyê li Imraliyê belavê hemû zindanan bûye ji ber tecrîdê li hemû zindanan binpêkirinan gihiştiye asa herî jor li hember vê pergala qirkirinê em ê hertim tê bikoşin gerek desthilat dev ji vê israra û vê pergala qirkirinê berde heya ev pergala îşkenceyê hilweşe em ê tekoşîna xwe bidomînin em bang li hemû kesên azadî demokrasî û parêzvanên mafê mirovan dikin ku li dijî vê pergalê dengê xwe bilind bikin piştî daxuyaniyê girseyê çalakiya rûniştinê li darxist. Girtiyê nexweş Serhat Temîz Er di roja ku di derbarê wî di biryara tehliyeyê hat dayîn nexweşket û ewrakirê nexweşxaneyê piştî muayeneya wî ew birin girtîgeha wanê tîpe feyê û li girtîgehê jiyana xwe ji dest da. Rapora otopsiya Serhat Temîz Er ji alî saziya tipa edlî ateke a wanê ve hata amadekirin û eşkere bû. Di raporê de tê gotin ku Serhat Temîz Er dermanên nexweşiya elepsipsiyê girtiye. Destê rastê yê cenaze bi rengê kulmê li hewayê bû û destê wî çepê jî li ser sînga wî bû. Li ser laşî wî lekeyên bi rengê mor hatine dîtin. Şandeya pisportê kildarî sedema mirina Serhat Temîz Er dibêje wê sedema teqez ya mirinê di encama lêkolîna tekosêkolojîk û histopatolojîk were eşkere kirin. Girtiyê nexweş Güler ê girêdayî kursiya wî ya bi teger bi hicceta dibik bira ve hat sewqkirin. Girtiyê nexweş Sıdık Güler ê 84 salî ye û nexweşiyên wî jî pir in. Tenê bi kursiya teker dikare, bikere û nikare bi tena serê xwe jî xizmetên xwe bîne cih. Ji bo tedawiyê jî ji girtîgeha Skenderonê, sewqî girtîgeha Menemenê ya tîpe rayê hate kirin. Di 12 cotmehê de bi hicceta ku dermankirinê qebûl nekiriye careke din sewqî girtîgeha tîpe te a Skenderonê hate kirin. Di biryara mudîriyeta giştiya girtîgehan a Wezareta Dadê de we hatê gotin. Baldar bin dibik û bireve. Endama Komisyona Girtîgehan a navendî a Komeraya Mafê Mirovan îha de parêzer Mehtap Sert ku li girtîgehê bi Güler re hevdîtin pêk anî bertek nîşanê biryarê da û got. Bi hicceta ku tedawî red kiriye û bi nişeya ku dibik û bireve şandin girtîgeha İskenderonî. İskenderun tîpe teyê ji ber ku ne tîpe rayê jî ji derve kursiya elektronîk qebûl nake. Sıdık Güler 84 salî ye û nikare bi tena serê xwe bimeşe lê li gorî saziya tipa edlî ne ixtiyar e. İnfaz ji bo Sıdık Güler ve guheriyê cezakirinê. Saziya tipa edlî ji ber ku nebê aliyê biryarên wan ne adlanan e û rastiyan îfade nake. Aktivîst Bexşan Azîzî di çarê tebaxa sala 2023 de ji alî hêzên rejîma Îranê ve hate binçavkirin. Di 23 tîrmeha borî jî desthilatê Îranê li dijî wê cezayê bi darvekirinê da. Rêxistina afû ya mafê mirovan a navnetewayî Amnesty International bi daxuyanekê destnîşan kir ku bi salan gelê Kurd li Îranê rastî qirkirin û zordestiyeke birêk û pêk ji alî desthilata Îranê ve tê. Di daxuyaniyê de daxwaz ji dagirgeriya Îranê hate kirin ku cezayê bi darvekirinê yê li dijî aktivîst Bexşan Azîzî betal bike û wê serbest birdi. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku Bexşan Azîzî tenê ji bo çalakiyên xwe yên mirovî û hiqûqî yên aştiyane hatiye binçavkirin. بله گودار هجه بری کن برنامه خوب داوی بکن جی 27 جوتمه و شون و وشان ما در باسی دمانو یا وشان دبه جلورا برنامه دنگی برخدانی و دیسا روژا پینشمی به لیبری لگور دمانو یا بروکسلی ساعت 11 به هم دیسا دوبارت کن وشان ما یا نو 27 جوتمه در باسی دمانو دبه وشان مجی برنامه دنگ برخدانی و دیسا روژا پینشمی به لی شون ساعت 12 و ساعت 11 به افجیل گردم اوروپا یا نو دم بروکسل یا نو ام هاتن داوی برنامه خواه حتی برنامه کی دن بمینیم بخیر و خوشی ددم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسیمین گرتیگاهن دکارن قیین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخدانی دنگی آزادی